at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Ingke kayong kayantabe, lulugod at magmasabal. Palabungan tamo, kening programang makiramdam at magparamdam. Like ko, love ka. Yung anini po'y Kuya Marvin at makayantabe kayo pamurin po king DWBL 91.9 Bright FM. Ing radio station ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga. Welcome po keng kakatamong Year 5 Episode 4 ning programa ning Archdiocesan Council on the Laity. Ing Like Ko, Love Ka, programang makiramdam at magparamdam. Abayan nyo kami po keng metong oras sa kwentuhan patungkol kareng miyayaliwang pigagap at kayo sandaring kapatatamong like ko o rin kakatamong awsa na kalike ko. Ayan, so ngayon bengi po neng kabangan tabayanan tayo pong mamuklat camera yung kaya katama pong kayabe via Zoom. Mamiyaya pa mo pong puging ka na akong malagong kasiping yan yung oras sa ini. Sige, mamaya ka pa pugi. Maya pa bengi po. So, manabi ako po ngayon keng episode tamo kening Like Ko, Love Ka. At shout out po kareng hanggang makiramdam. At happy fiesta po kareng Kabalenta mo po king Santa Ana. Yan. So, maya pabengi po, Doktora. Hello po, Doktora. Hi. Siyempre, mamaya kang po. Hello, good evening po. Good evening po, Doktora. Hi. Kumusta po? Kumusta po? Maya po. Happy fiesta ka rin taga Santa Ana. Kaya kayo po. Yapin. Bayo ka ta mag-umpisa, i-shoutout ko na yung kaya kang paboritong apo. Yan, Isiya. Of course, Isiya. Kararatang na pa, kaya binitang pinsan na, overnight Wow, sana all nakikipag-overnight. Kumusta po, Doktora? Kumusta po yung keng balengin eh? Kumusta po? Po ba limbog keng banda keng kaya kayo? Ali naman po, pero king minalin po, maraguling album Wapin. Len king minalin, maraguling album, much higher in level na po ning album kesa last year. At muna yung pambugso ning oran ninin yan, Doktora. Bala mo medyo maka-nervyos sa bagya. Siyempre, ita naman din sasabihan yapi na ita. Pero nang minsan bagay, madalas itang mo munang bugsuya talaga magpalbog eh. Anyway, later on the government, madalas inggawan na kanyan, maglinis na lang, estero. At the same time, i-manage na ng masaleseng albog kanyan. So, paki pa nga di tala po rin kaya katamong kabalen, kaya tiking probinsya, kaya katamong archdiocese na sana. State of calamity, tamo. Yapin. At dakala ring balen, limbog. Miyapektuan. Miyapektuan po kaya. Maragul, lalong-lalo na rin at yung ilog malapit ka rin. Baybayin. Coastal areas. Yes. Usually, rin kaya rin. Then District 4. District 4. Ang po pang District 2. 2 and 4 yung. Doing District 1 na ba yung Florida? O 2 1 yan eh. Anyway, nonetheless, paki pa nga ditala po. At bayo tayo po, isunduin kaya katamong kwentuhan atin niya mo pong mapila na paganakain kaya katamong nag-iisang among sa himpapawid. Yan. Among, pasok po. Para po karing bisang mag-share reflections sa ating greetings. So nano pa mga naburiyong ipayabot, mag-text kayo po. Karing kaya katamong text line numbers, Smart 0918-351-8282. Para sa ating mga Sun subscribers, 0942-357-4268. Yung ating pong YouTube, ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio
Radio Station 919 FM. Para po sa ating Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radios. At pakimbagit na mo rin po rin kaya katamong parokyang Kabibilangan, Mankanita at dinantalang Maya Paoras din kaya kayo pong parokya. Para sa ating mga Twitter subscribers, ito po yung ating Twitter account at radio_ASF. Para po sa ating Instagram account at ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg.gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king radio ng Archdiocese. Malyari ko pong ipadala din kaya kayong donasyon king GCash number o account number 0905-319-4871. Ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Takal pong salamat at ipamilita ta karing aliwapang tao na tintamong radyo amakasaw king kaya katamong biye kasalpantayanan mangkanita lalo lapang dakal ting kaya katamong kakaluguran. Takal pong salamat among ketang pagganakatamo so karing kaya katamo pong kalay kong kakaluguran etaya po patugot sopan ning kaya katam etamo po patugot sa sawop king kaya katamong radyo ban kanita misunduya po ing kaya katamong apostolate via radio and I think atin niya pong mapila na paralan ban kanita makasawop tamo po king radyo so itaya po kakalingwan yabe taya po karing apostolate tamo ing kaya katamong radyo at ban kanita di na nakatamo pong blessings ing kaya katamong mapong dobalo ko naman man po papatugot na miya blessing nga pong anyawaran tayong kayang sawop ngayon kaurasan ban kanita magiyang banal yung kaya katamong episode ngayon. At panimunan niya po ng kanakong kalele yung kaya katamo pong pamuklat at panalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ama naming mahabagin at mapagmahal, kami po ay nagpapasalamat sa 5 taong biyaya ng paglilingkod sa media. Tulungan mo po kaming maipabatid sa mga kalaykong nararating ng aming programa ang mensahe ng pag-asa at biyaya, anuman ang kalagayan nila sa buhay. Naway samahan mo po kami upang sa pamamagitan ng programang ito, maibunyag mo ang kahulugan ng buhay. Basbasan mo ang sandaling ito upang tumagos sa aming puso at isip ang paksa na aming tatalakayin. Naway lahat ng mga bumubuo ng programang ito ay maging instrumento mo upang mailahad ang mabuting balita at maging gabay sa bawat hamon ng buhay nang naaayon sa iyong kalooban. Mahal naming Virgen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat. Siyempre bayo tayo po sunduin kaya katamong episode ngayon. Makuya da pamibalik, Doktora. Kitang milabasan tamong episode. And I think the last episode, ita pong kaya beda ka, Kenny. It's all about dengue. Itang tungkol kang dengue, Ita pong tungkol kang dengue. Metong nga pong masanting, very informative episode. Itang maging discussion tamo ka rin. Kasi yung kaya beda tamo pong guest, siya ni Doktora Dr. Edwin Pasumbal. Dr. Edwin Pasumbal. Yan. Kaya katamo pong expert kang infectious disease. Infectious disease. Yes. Retang takeaways tamo ka rin ako dakal ko po tutunan kitang episode data lalong-lalo na retang nitty-gritty information about dengue na nang minsan in general bala mo atin tamong kabaluan na in general pero retang makanita ka detalye. Specific details na lang ka importante ban kanita so pantayin kaya katamong community na nung makananong maiwasan tayong dengue at nung atinman makanatno tayo pong adinan aso pantayong masakit to cure the disease may pong punto ka rin ban kanita mas lalo tayong aintindihan how to pala mo iwasan at pagalingan yung metong pasyente keng dengue. Doktora, dakal pong salamat
kareng i-invite tamo palaging Doctors. experts. Yan. Kareng miyayaliwang kailangan tamo. Well, actually, di ba, anya nga tiyo pa kay ni Dr. Edwin Pasumbal, sabi na he's willing to discuss next in HIV, ne? Ulipin tatas in incidence na ng HIV. Unfortunately, akalingwan na kailangan pala tiyo kay Cebu yung July 19. Huling yung regional, yung president ng regional chapter na ng Philippine Society of Infectious Disease and Microbiology. So akalingwan na, tangunin natin nga palang convention. So, anyang i-remind ke, para sana last Saturday, aga na kana, he has to be in Cebu. Yes. Atin pa So naman probably pumaliwan. next time, schedule tayo itang HIV. Yes. I think AIDS. in marami yang balamo metong ka rin metong yung urgent kailangan tamong pisabyan talaga yung HIV nowadays na kasi masyado yung mag-shoot up in kaya katamong maging nanita bilang daring mag-positive. mididinan rugong HIV. So sana adi na nakatang oras balo ko Doc Pasumbal ketang ba. Yan bala ing karisma na ning kakatamong beautiful doctor to invite. Thank you. Pero ngening bengi, ngenigat panapo ni Brother Marvin. Gwapo yang ngeni, makanano pala inspired siya tinyang kasiping nga malaguay ta. Puro lang malagure nga ako keng screen ngeni. So anyway po, so dakal pong salamat Doc Pasumbal kita pong very informative and detailed discussion on dengue. Dakal pong salamat at sana po ako po sasawang mamiya kasuywan keng kakatamong radyo to inform the community with different infectious diseases na may kailangan tamong dinan talagang pansin nganing panahon tamo. So, dakal pong salamat siyempre kang doktora. Palagi yan pong magdalang expert on different diseases na dadala. Okay, so mag-break tamo pa mo po ne, doktora, ne ma. Ban ganita kaya kakatamo pa magbalik. Apip kwento tani talaga yung topic tamo ngayon. Entitle tamo po ngayon, doktora, daramdaman mo pa ba? Yan. Dinggan na ka. Ganakantala rin ganakada rin kaya katamong apo rin. Lolo't lola tamo. In connection with the tomorrow's celebration ng Grandparents' Day. Yes. Dineclare na ning Santo Papa Balo ko. I think the late Pope Francis yung minunang may kapag-declare. Well, basic yung kanako memory po. Declare na naratang minuna pa. Kaya but nonetheless, it's official na bala mo. Nearing keng feast na ning kaya katamong Saints Joaquin and Joaquim. Blam ka rin dito tuglong. Itang kayo. Uling kapiesta ng inid ng tao. Anding patulunan na rin keng tao Santana. Yan. Okay, so mag-break kami pa mo po kaya kami pa magbalik pagkwentuhan tane rin kaya katamong apo. So ako po mama ko uling magbalik kaya pa ing programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. Ing July 26, ya piningaldo ka fiestan ding pengari ning Nuan a Birhen Maria di San Joaquin at Santa Ana. Akakit tamo kari San Joaquin at Santa Ana ring makapagmulala ng kalam at grasya ning Dios. Ayayanin nagtamo karela ing kabanalan at tunay namang mayakit king karelang anak ing Nuan a Birhen Maria induning kapampangan at induning kapaldanan. Kabang gaganakan tamo ing piyesta daring banal a miyasawa, ipanalangin tala naman detang babaeng mirarandam, ring magnasang mikayanak at antimurin, ring kiyakatang ingkung at apo, banking pamamilatanda rin San Joaquin at Santa Ana, maramdam nga ing karelang panalangin at kayadwanan. Ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kayan tabi taya naman king pamigagan na ka, king piestada ni San Joaquin at Santa Ana. Ini po Reverend Father Jesus B. Layug Jr., Kura Paroko ning Parokya ng Santa Ana, king Poblasyon Santa Ana, pupugay kay kayong masayang piestada ni San Joaquin at Santa Ana.
balik ka po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. At kaya ka pa rin po yung kanakong malagong King Biel. At syempre yung kakatama pong nag-iisang magandang doktora na nasa bahay po niya ngayong kaorasan na yun. Magtagalog po natin. Anyway po, kalupan na nitang sinabi ko bayo tamo po mag-break na yung kakatama pong pisabyan nga ni retang kakatamong kaluguran na apo. Yan. Deng aliwa, ing apo atin yung gender karela, apo ang pong ingko nga de. Ako po balo na ning gagamitan na. But some people in general, pag sasabihin niya yung apo, it's our lolo and lola. And yung titulo na ning kakatang episode nga is, daramdaman mo pa ba? Yan. Naririnig mo pa ba? Yan. Sana po rin kakatamong makiramdam via online. Makiabi ako po kitang maging discussion tamo. Ano kasi nga isip mong kutang para karela, ma? Alinungatin kayo pong memories with your grandparents po, ne? Pwede yun lang pong idake kaya katamong comment section or pwede yun pong isend. Yan. So, nungatin kayo pong maka-live kayo po, ne? Pwede yun pong i-type ka rin at mag-comment kayo rin pong fondest memories tamo with our lolos and lolas. Yes, ayan. yes. Uling mo muna tamong kutangin ng Aldo ngayon. Nano laring bage, agaga na kamo. Neng pisa sabihin na ring apo. Yan, nano laring peka agaga na kamo. Yan, po sasabihin tala ring apo. Unante siguro yung doktora. Doktora, yes. Kayo po, nano lang po rin agaga na kayo bilang ikametong nakang lola. Pero pisabihin tamo pa mo retang. Asan apo? Asan apo? Yan. Doktora. Kanita, several decades ago, ne? Kaya ko pa kanita, apo, alipa apo, ne? So, ako yung favorite driver ng lola ko. So, every time simbaya, bisang papadrive ka rin kapatid ko kasi kaskasero lang ako rin kapatid ko, na? So, buri ko ika. So, ako mag-drive kaya, ne? Potang kaya, biya ko sisimba, kailangan quiet ko. I have to sit up straight and sit up like a princess, ne? Ay, wow. Legs together, ne? Tapos mahalan ko lalawin, ne? Nung mumunta, mamanik yung babo, nung ma-expose la rin legs ko or thighs ko, kulyutan na. Oh, my. Kagduta na akong malatinong biglang my legs would spread apart, ne? Kabas tisig ba? Naburita, ne? Oo. Buti na lang, alina yung belo kanita during that time na akong mag-drive para kaya. Pero before, require na makabelo kami. Itang belong makanita, like the Italian veils pare-parerang gagamitan dati. So, sabi ko, kahigpit na naman lola ko. Tapos, syempre, potang mag-communion. Before communion, ingagaganak ako kaya. Before we go to church, talagang itang pa mag-toothbrush na maluwat. Plus, mag-tongue cleaning niya maluwat. Kasi ilola ko sisigarilyo yan. Tayo po baligtad. Baligtad nga pina. Markangungot. Itang markangungot. Tapos makabaligtad niya. So, sabi ko, Apo, kalawat mong mag-era ako. Potang itauli ka takinis. Ali, kailangan na malinis tamo when we go to mass. Yes. Malinis pilugluban, malinis physically. Ngayon pala sabi, ay wapin pala. Ako sisigarilyo makapabaligtad. So, she wants to make sure potang mag-communion niya palwal na yung dila na, di ba? Puro by the tangan kanita yung communion. Kailangan malinis siya ingtang. Sabi ko, those were the little things na recall ko, sabi ko, wapin pala in preparation nagagawa ng lola ko. Yun ang tamang preparation for somebody going to mass and going to receive communion. Malating bagay, pero tutupi naman. Tapos, you be quiet inside the church, lalo na before communion. Lawe-lawe mas kinuka rin. Kailangan diretso mo ilawe kimpari. And then after communion, makavenya. And then a little bowing of the head, papunta kiyatang-kaya kami luklukan. So, those were the things na tiro ng lola ko kanako
And anyang basan kay ing manual dareng lectors and commentators. And also the GIRM, General Instructions of the Roman Missal, ne, more or less, mag-jive na karetang tuturo na kako. At that age, ne, 1960s pa ito kinalcate na, pepaisip na talaga kako ang pomburi na gawan ko makanini. Ustupin pala, ne, sabi ko, although ilola ko, alayang formal training, ne, pero she was following the precepts of a good Catholic, ne? Makana to prepare oneself before going to Mass, lalo na before going to communion. And then after receiving communion, natatandaan ko, kaluluklok ka na. Kailangan makasikip. Until the priest will say the prayer after communion. Kanita pamutalakan. Talagang after communion, be quiet, head bowed, danan, and then, naman me, kasi atiyo kaya kayong Ginoo. O reta-retang yap kalingwan, Pero basic lang that sometimes, ako malulungkot ko po, tangakakit ko rin mag-communion. Siyempre na uling mag-commentator ko, may kaya papansin ko lang, the way they receive the communion, after that, kay ba't ng communion, bala mo, may lamong something na bala mo, cookie mo. Takay palugdor deng gamat da keng bulsa, ne? And then, I don't know, ita siguro ni kay akakalingwanda. Itang importansya na nitang communion. Dabalo, nino itang tatanggapan da. So, yun ang natatandaan ko ngayon sa lola ko na dapat gagawan tamo pa. Gagawan tamo actually. They are real examples ng makanano ing pagiging ano ba yon? Itang kaita mo, devout Catholic. Oo, itang talagang commitment mo as a Catholic when it comes to attending the Mass, receiving communion, ne? Ilola yung maging catechist ng doktora. Yes. At saka, she walked the talk. Itang modeling. modeling. Sasabi talagang she really walked the talk. Ikit ko talaga kaya ito. Imagine, pati itang, kaya kuminunang abalo itang the princess style of sitting down. Yan yung nakakita mo keng social media, di ba? Papakitala how the princess would sit, how the queen would sit. Ila rin kay basic things keng etiquette deta. Prim and proper, ne? Oo. Tapos ako pwedeng mag-slouch. Kailangan. Parehas ka pa maisip, doktor. Bigla yan pinalakas. Ako pwedeng mag-slouch siya mo rin kanita during the Mass. Yan naburi kasi maski kifotic yan, maski medyo makukuba niya kasi lola ko Kasi kanita alala pampanulo for osteoporosis so makukuba kifotic nga kanita itang kakanyan la. Maski makanta na yung posture pero still trying. Upright pa rin ang pagkaupo niya, sisiklod, tsaka makavenya, talagang invenya na. Kaya mo po tang kay bat ko miyan, balang kikimbela, dahil gamat na on the side. Makavenya talagang i-impose na talaga. And that is very important kasi kaya kaming organization, kaya lectors, commentators, talagang ikami, we try to implement that. We are practicing that actually in San Agustin. Amen. Yeah. So sana magilang conscious din kaya beta mong Meka dede naman po sa sarili po akalimbatawan damo na agagawa dito at some point kaya ita po den nga po talaga masanting laring karelang maging abibi katuruan kaya katamo. Ika naman ano naman din kaya kang agaga nakapot ang
sa pisasabihan la rin apo. Mapin. Sa sese matwa po ne. Legit. Hashtag legit. Para tayo taksese batuan eh. Opo. Although wala na ako pong keragulan na lolas po, both sides. Fortunately, kayabe ako la pa po hanggang, siguro hanggang mga high school, college siya po lola ko. King mother side kanta, I would remember na yang magkay ka ako kanita po yung manatad ka ako king kinder. So even diyang 70 years old ne po kanta ne, we would walk from house, from ketang kaya kabaleda po matwarima ako ang ketang eskwela. So pila niya rin pong metro ita. Pero ako po akakit na may naya, itang feeling ko at suyaking 50, makanyan. Kasi kaya po balo edad that time. Kinwenta mi yan. Nandin po papunta, siguro king 70. 70 to po, niya ngatad 71. na ako, Yes. sabi kong makanyan. Pero, ako po talaga kalingwan itang July, ita pong Minayon, Masikan. Pauli kaya po kanita. 1990. Opo, kinder. May bilang edad. July 1990. Tapong king hayat yata ito, itang mig-collapse la rin building and all. Maglakad kayo po pauli. Tapos, minayon, nangala ko pong konsepto ngayon, ding along the highway, iren pong sakin, tinok ng la. Kaya ba't tini pala rin drivers, linwala ka rin sakin, ilola ko po. Kabod niya si Niklod, king side na nitang meto nga gate. Tapos, nangka-vivid ka ako. Ito niya mo muna po kalian ke. Tapos niya mag-sink in ka na ako na, mama yun. Kinyak na ako po ka nung kinyak. Ako na po atatandaan, pero kukwento na po ka rin parents ko. Ito yung dinakit daw kanita. Kaya ba't pa nga dyan po itang, Santong Ginoo, Diyos ding ehersito. Ako balo. Pero niyang malati kami rin po, before the mass, king pisamban. Panga dyan rin po ita. So bala mo ita paulit-ulit ne pong sasabihan ta. Ayan, sabi ko siguro ita itang prayer for katsating calamity, makanyan ne. Kasi first time ko experiencing ayun, ketang makantang point. Pero, itang very avid fan. Aos ko po kay avid fan eh. Kasi po ang ating okasyon kayong school, hanggang maglakad siya mo po, talagang montayo. Hanggang sabihan ko pong, alina kayo pupunta kasi syempre medyo tutuwa na yung Billy. But they would make it a point na Muntala, makanyan. Wala mo kuswelo. Kuswelo da po siguro rin apo itang makanita. Sabi natin pong mako, at po ang mag-perform po kayong school, diba? Itang ating terak-terak, program. Yung mga po ka na kilala mangga. Renga po ko, at laki nga rabilang manalbe. Ayan, so kaila po, ila pong cheering squad ko during those times. Ayan. At minsan bala mo kitang mga senaryo, akakita mo minsan, magbigay naman ding pengari, uling ding apo, kuswelo darugo yung makapag-extend na pang mga nitang support ka rin karelang apo. Yan. Yes, kasi tubo la ka no. Yes, So, mas kaila po ka no. Siguro, Doktor, I could attest to that. Mas manyaman niya po ka no yung tubo kaysa kimpuhunan. Totoo po ba yun? Tutuyeta. Tutuyeta sinabi mo. Nano naman kaya retang madalas sasabihan na rin matwa po tarugong mayakad. Madalas kakalungkutan do rin pot ng daramdaman da lang sasabihan na lareak. Or daramdaman da ita karela. Nano lareta ma? Like itang nanong babanggitan da rin apo makanyan na malungkot la makanyan. Or pagkalungkutan da makanyan. Ako balo nung babanggitan na bang lola. Pero siguro metong talagang evident, daman sasabihan niya. Pero itang potang mimina nala physically. Itang minsan po kanita anyang atsune king mga almost 80. Iya po itang potang bisala diwari po ring minunang matua bisalang manisis pader. Pader. Pakiling pa? Pakiling pa yung gagamitan. Ding-ding po ning bale. Yan. So, potang akit miya po, lola kanta. Hanggang metong yan pakiling.
Ne, kay basa niya mo po ito. Kay kud kuyarero going kain ing ding. Kay bawalan niya po uling hypertensive ya po kanita So magpresyon niyang sinagad ja kayong fig, so talagang ingatan niya. So kay bawalan niya potang kay sabihan na malamit ang aliya po masaya potang babawalan niya. Yan tang bala mo feeling na siguro wala yung silbi, makanyan, tang she's trying, no? Siguro ketang kayang panintindi na kayong sarili na agyo na pa. Pero na pa siguro masyadong realize na babagal makanyan. Although, syempre, i-remind niya mo, pero itang, ipilit na pa rin ito makanita. Ay, minsan may papatelang i-mother ang po lola uling, itang pamaningat, wala mo mamisinterpret ya as edane buring magobra or not to do anything at all. So, wala mitang sabihin na, buri yung makaloklok na ako mo. Yun na ako buring kumilos. Yan. Ay, tsaka itang, pag eko ginalo, mina akong lalo. Ito yung ultimate. Pag sinabi Danita, Diyos ko, kailangan mo nang ditak-dita kaliway itang makanita. Well, at some point doktora, atine man natang katutunitan potang may gumpisa na yung makayang magkilos-kilosing tao. Just like us, potang ita na magkilos-kilos, sedentary magumpisa retang, doktor. Ikat naman doktora, nanula po retang agagin na kayong makanita. Itapang kitang lola liwa pa itang kita. Nanita palagi nasasabihan. Na malulungkot lang potang kukwento day tarugo. What do you mean? Itang kakalungkutan kung sasabihan na? Ali po, itang kakalungkutan na may kadaramdaman ang kaya katamo kareng people around us. Wow, makanini. Di ba po tang medyo atinong edad, miminana ing pandinig. Pandinig, ing hearing, Yes. Sabi taulian diling mina ita. Yes. Ing hearing, Pero, kaya, ang manifestation na, yung nga pansin ming minunang may na. To the point na deng anak na advice deng mag-hearing aid. Pero bisa, O ining wali ko, ining kasunod ko na doktor. Ano ba naman? At inyang sasabihan, apo, makoko pa, maglolo ko. Kaya kanita, uning itang voice na regular mo in volume na ning voice na ning wali ko. Tapos ing sagot na lola, nano tang bala mo nano ngay ganito. Sukat ba naman ining wali ko, maloko ining wali ko kanita ay maklak. Aroitana. Malawana ang lola ko, ninong maklak? Ali ko maklak. So itang loss of hearing bala mo transient siya pala kaya. So mi balo no kapilan nadarandaman o no kapilan niya matni pamagdandam So may bigla ining wali ko, ala po, na ako man sasabi. Balane na dimdam. Maklak ko, Kay, nerogong kalungkot ilola ko kasi sinabi mo, maklak ko, Pinandaman na. Ay, tutuloy. Ay, hindi. Para ba ing apo na sabyanan ng makantayo, bala mo disabled ng masyado, na siguro balo mo niya balo ng makanta. Sabi ko, ing opinion, ing kaya ko kanta ako, ing isip ko, baka miglip reading niya ako, kaya balo ng makanta yung sinabi. Wapeng wali ko. Both them, ing wali ko, ang poy lola ko, medyo melungkot lang bagya, kitang kaya ngaytan kitang situation kasi ing wali ko, mapamusit siya. Ing lola ko naman, kasi putang matuan na ka.
Nang kay hypersensitive. Sensitive. Yes, totoo po naman ito. po ito. Buti na lang ako, hindi ko pa makanta, maski lola na ako. Of course, di ba? Opo. Pero siguro huling dala na rin itang maging limited po yung karelang gagawan. Ayan, nanay ne. Before you can run 10 kilometers, mabilis mo. Pero gini parang medyo parang you have to walk. pautay-utay, You have to walk. itang makanita. So bala mo, babagal yaing kilos. Samantalang rin kayong paligid na mga bilis langan. So bala mo itang, they're trying to catch up, pero kay limited na talaga yung karelang agagawa. But not to say na alalang agagawa. Kumbaga, atin lamong limitation. Dengaliwa, ita mong simpleng papagtukuran demo. Atin nga medyo maging kay karelita bala mo mawari na palagay mo ka na ako baldado. Aawa, sinabi mo yung tukod na yan, Malam mo, ilola ko, bisang magtukod talaga agang nanan men, So, in kaya sikreto, metong kaya kaming apo na. Kaming kayang gagawa ng tukod. Kaming manantabi kaya. So, mahalata. Mahalata. Just like me, anyang mi sakam ko, anyang Station of the Cross, Kendalan, mi sakam ko, ning orthopedic surgeon, magtukod ka, baka kanita maghilyang masaleseng kaya kang tudana, kaya kang leg. Ay, ma-pressure. Magtukod ko, makaring. Lola na ako kanita, pero syempre, ekwa accept na makanita ko kay na, makanita ko ka-dependent na kailangan ko yung tukod. But in reality, medically speaking, it will help me to heal faster talaga para mag-rest itang affected foot. Syempre, itang mumuna linob kaya ng isip ko, ay, disabled. Bala mo rin makasaklay, bala mo rin kalupadala mo na. It takes, bala mo, courage to use the saklay baka nita magikang mobile something like that. Kasi balam initially feeling tama ka-impidla pero makasawop la talaga rito. So itang acceptance po minsan talagang sabi ko medyo kanito observe ko la ring akakayabe tamong matwa nung how they how they become older ones sanapin. Kasi po tang kay retang kakalungkot na minsan even financial po minsan isipan da yan itang makanano po tang matwa ko makanyan kanita po siguro la namang insurance unlike ngeni retang alala man pension na tatanggapan. Balam limited mo yung manikwang pension before bala mo alaman yata din government officer mong retirement benefits pero itang social service for seniors kanita mas evident siyang tsaka itang government ninong manese I think these are general experience general worries da rin kaya katamong makatuwa at hanapin kasi syempre although fortunately keng Pilipinas po at pa rin itang close family ties kaya katamo, makanyan. Pero minsan ketang sunset hanapin ng biyeda na parang isipan da nino yung manantabe karela makanita. Dahil before, 'di ba, patsereng anak may kasawa la live tama ba? Live and cleave. Gusto ba ita? Tang they would have or establish their own families, makanyan. So, ninoing malakwan para atin lang akayan tabe, makanyan. Madalasing bunso, yung malalakwan ganita doktora. Or siguro anyone. Pero ito, kumbaga, balo da rin kasi na atin lang sariling families deng anak da and alagaan dala. Although sabi ko kang Pilipinas kay kaya katamo ito bala mo it's part and parcel na ning kaya katamong close family ties. Opo na sasabihan da rin na metong ya po kanuita kareng maging reason bakit resilient la ring Filipinos. Yes. Dahil po kareng kaya katamong
makatwa. Yeah. May jump ko ketang third. Sige. Mata ko niya sabihan nito. Blessings Loretta. Blessings. Nano la rin blessings tamo. Tsaka bakit nanay na bakit da sinabi na metong ya kareng maragul a reason na maging resilient tamo as Filipinos. Itang kaya betala reng mata. So retang typical feeling ko na laments sa dapin na rin kaya katamong makatwa po tang medyo may kakaedad na la retang physical, emotional, maging sabi naping doktora, sensitive, financial, extra sensitive lang. Financial, and kasi lalo na magpanulula po. Yan. Alam mo kuskus ng bulsada rin. Panulo, tapos retang, nanay na retang, ninong mag-alaga ka rela, ninong akayan tabi, ninong maging tukod ta, kanita, Yan. So, I think retang, alam dudurot la rin karanasan na reta, for our generation to generation. Yan. So, karetang makanitang kwento niya, akakita mo na, din kaya katamong apo talagang kailan ita, very sensitive la talaga pag pisasabihan itang part na kakalungkot da. Mekad, syempre, uling yapin tayong maging limitation patang at yun nakakitang part ay ita. How excited ko nga maging sensitive. Alam mo naman tong sensitivity. Yung bring sabihin ko pa kulebok, doktora. Favorite king hair ko ngayon, sabi ko. Sige, patamiras takit ang katlo. What can we do with those sensitivities yan, diba? If we are only listening, hanapin. Yes. Sabi ko, Pen, kaning pangatlong kutang tamo, doktora, sabi ko, nano laring blessing sa magsilbi tamong akwa, king pamakiramdam tamo karela when we listen to their stories. Kasi wala mo, potang pisa sabiyang matwa, itang pagsasabihan ko, pagka daming salitang apo, naning mo muna mong reflect, sabi ko, listening to the stories, sabi ko. Kasi kangapo ko, karin ko din damdetang kwentong panahon daring hapon. Yeah. Literally, kinutuno ka na ako. Po nanong, hanggang pampaulit kayo mo na, minsan kasi mapamusong laring hapon Po nanong milyari kitang panahon daring hapon na ako kaya makanya. Kwento na niya kanta talagang inetok nang kwento na la. Balo mo, makanyan na. In detail talaga yung kwento na la. And I love listening to those stories kasi siguro at some point na abalo king history na ng Philippines because of my lola. It's a life experience talaga na dimdam mo tungkol karela na potang daramdaman mo la. Ako potang simple mo hanggang panginakwa pong doktora, potang kukwento ni in people power, in martial law. Yeah, kasi kahit tapa ka dito nengka toddlers. Balamitang daramdaman may atsuka kitang sitwasyon nung makanano kahigpit, nung makanano lang nagkasakit. Yes. Ating makatang part, and nung makanano yung maging success story, itang maging milyari kanta ng people power, it's a success story na pag maragul mong biglay ka, Pilipino ka. Something like that. When you listen to those stories. So, kare naman kaya katamong apo, nano naman mo nano kaning akwata mo talagang blessings. I call them blessings kasi graces laretang stories da na nekad atin tamong akit. Nano la mo reta ne. Sabi ko, Kenny, wisdom and life lessons blessings. Nano laretang life lessons sa pwede tamong akwa karela. Actually, potang lalawin may itang mismong kaida biyeda nakang karakal atutunan kasi in my case reng lolas ko talagang akit mo itang dinaran lang masakit keng biye. So bala mo ita po yung sasabihan ko na siguro apin ito itang metong a reason bakit den kanong Pilipino maging resilient la because of the wisdom na abibye dareng na ata transfer dareng apo karelang apo karelang anak na makanano meng harapan ing metong a difficult situation kasi delanan de we mo exactly the same keng kang pagdalanan pero itang idea of passing through a difficult situation, iya ing patune
na-survive me. 'Di ba? Imaginean mo during, pinost kay pa recently itang, sinulat na pong Sir Robitan Tingko, itang 40 days pong minuran kayong Yes. Pampanga. Kaya kaliwa nito. Oo, ayan, mabyan ni Doktor. And Eyewitness. sabi, yapong kakaba, pero binasa kaya talaga. And sabi ko, yapin ini yung kinwento ng apo ko kanita. Alang patugot taon. Alang patugot taon. Imagine, 40 days and 40 nights. days. Bala mo, apin po itang, mo po mig siyam-siyam, ne? 40 40 days yeah. of rain. So ila po kasi rin magkwento ka rin makanyan eh. Nung kapong kagaling ne, itang alayo man ing weather forecaster pero balo da kapilan mo ran, kapilan masakit ding biye, kapilan mayaning pupol, ne, retang makantang bagay. So nani ne, sabi ko pin, imagine katang panahon na ita mamanga na lang mais, kamuti, just to augment. Sobri nang sabihan, ne, ano naman sasabihin ng mga kang mais, ang pangkamuti ngening panahon na ini. Pero, survive de, itang makanita. So, at so itang, kumaga, makapag-instill yung hope, ne, na agyuan mo rin. Ako, itang... Miras ka ketang panahon na, ketang edad na makanita, while having or experiencing this, agyuan me. Ako itang akit ko lang mo retang uso kasi karetang minunang balen na doktora itang makapakatlaking dingding daretang listahan daring karelang anak na maging successful. Sabi ko, ay karakaldash, siyam na, professional lang nga. Sabi ko, and here I am. Papag-aral ka mong grade 2 ya pa mo yung panganay ni doktor. What? Tuya pa mo yun. Sabi ko, adwala rin anak mo. Minsan, wala mo. Hirap na yeah, diba? Pero, eh. 9, sabi ko. Wow, sabi ko, it's a success stories. And we have to learn from their life lessons na may sabeya pa yung martial law, may sabeya pa yung panahon na rin hapon. And middle na nita, balo ko naman natin pang events na talaga magpasakit pa rin kayong diyan na ning meto nga Pilipinas. Pero mekad, di ba? Sabi po nga ita pa nga resilient na kita mo. Doktora, tingka nga mano. Detang kay linubyapin bigla king isip ko itapin 40 days of rain kasi kay ko kanita high school ko. Wow. For fourth year kong high school 1972 eh. Yeah. 1972 ita. 40 days na mumuran. So halos buong Pampanga, I think 80% na ning Pampanga makalbog for 40 days and beyond. Ne? So di takla mo ring makalto Gabon, kaya Pampanga, siguro detang banda Angeles, suli medyo matas no reta, ne? Angeles, mabalakat, magalang. Pero downstream, ne? Halos makalbog kami. Ko kalingwanta kasi kanita ako may biyasang mamangka eh. Kasi iya mong means of transportation may kantang bangka. Kasi in floods making let's say kiminaling kari kumedagol ne. Lampas tao more than 6 feet in nalbog ne. So buti na lang in kaya kaming bale kanita 2 floors siya at inyang second floor. And kanita ilolo ko, uling kato bale milari lolo ne, ang kungko, pagtakan ke, ot ginawa yung balo yung retang pump, detang Poso. Giripo, detang poso. Opo. Kuwaya, atin yung pump, para king kayang garden, keng luwal ne, keng luwal na ning bale. Pero pagawaya pang pump, keng second floor me. Sabi ko, aesthetically speaking, nung lawen me, pepalubne king banyo me. Keng second floor. Sabi ko, naman mo kanini lolo, katsura na ini. Itang poso, tiyo keng kilog na ning banyo me king second floor. And then, sabi ko, inko nga ako, makanyan din gagawad ng banyo ngayon ako, ne? Yata masante ay pabreme yan na pang emergency use tayo yan na. Little did I know na during those 40 days makalbog niya kasi kaya kami first floor Yeah. So
Tapos yung pepagawa na in electrical wirings ning first floor, makaseparate ya in para second floor. Oh. Yung main switch for the first floor, at yung separate main switch for the second floor. So sabi ko, ay kagastos ng lolo kayong makanining. Kwanting dyan, I was just high school student, mga nanong age ko kanta, 13, 14. Sabi ko, gastos na naman. Ngayon pala, kanita mi kay aisip, uling anyang magkaalbog na, dano ring switches na ning first floor. So ating kaming kuryente king second floor. And then alang kuryente, naninig water, in kaya kaming water tank, makasubmerge siya rin. So pwede itang nangos kanta itang water lines mi ela pwede ne. So ingina na yapin itang pagdiskitahan kong to sa king second floor. Ne? So sabi ko, wow, hindi ko aintindihan na itang wisdom na. I thought it was a backward thing na atikang poso keng banyo na makanita ne, and also itang electrical wirings na pepagawa na ginasto siya para kanita mo sa po. Yata practical ako, sayanging pera. Pero little did I knew na in wisdom ng aliwaya. Totoo. Atine kay kumbaga parang foresight. PDRRMC from disaster na inkayang mode of thinking ne balo na nung makananuyang mag-adapt in case na alang danong, alang kuryente, mo ita balo na and enoleko detang kayang lampara na atin dinan gasera, gasera. Detang tinasal takap makanyan na glass. Penong sereta. So there was a time na ala kami ring kuryente. Anya talagang mga sikaninguran at induldul. So patdandeng kuryente ne. At Loretta, they were so useful ne. And also detang ingkay ko kaya I was metong pa palang kinay ko. Bakit ating kaming mini kitchen keng second floor? Mini kitchen kumbalen eh. Wa? You can live separately kay second floor. In second floor, tapos king lalam ating kepang kitchen, ne? Tapos ating kepang outer kitchen. Talagang sinicure. Dirty kitchen, ne? So ating kepang sabi ko, pero anyang mig kaalbog 40 days. Kompleto yung bale. Baga, itang second floor, yamong gagana, ne? So, nung ka rin na pulot itang wisdom ng lolo ko, except siguro kay experiences na, ne? So, at saka atin yung foresight na datang yung panahon, mga sikan lareng urat, deng typhoons, magkaalbog. Nen, itang lumbog makanita. Siguro, yapin itang agyang ela megaral kasi grade 3 mo nga ayari lolo ko na po lola ko mga grade 3 lamo. Pero itang wisdom itang knowledge that they have acquired through the years based kang karelang experiences ang po itang vicarious experiences the friends the relatives in community absorb at ginamit in order that makapag-adapt for any disaster na datang. Ne? Lawen mo ita. Ngayon pinaisip ko, potang bumuran makanini. Sabi ko, sana po mag 40 days kaluban. Tapos pinost me ita. Ay, saya po, Doc. Recall ko talaga ita. Sabi ko, that was the time may biyasa ko talagang mamangka. Makipag-race kayo pa kanta. New experience. And then little did we know na dati mo kami mong road, more than 6 feet yung danong. May balo na kayo, lulwal na kayo. Pala pupunta na kayo Pampanga River. Uling alayang boundaries po. Wala na kasing boundaries. Mo na balo sabi ko, tatala ng balik kasi. Minalin kasi, ing mouth na ning river na ning Minalin River, happy na yung Pampanga River. Malapit siya kaya kamita. Sabi ko, magbalik ta. Nung bike yan, sana ala na kayo man kasing kaya kanita, na kayo man misusulod
kalupangeni Life detang Life salbabida vest. or Life vest. detang nanita Life Life vest. detang vest. susulod tamong vest Mm-mm. ne pang emergency ala basta diretso maka-shorts kanimo kunan nila resagwan o itana pantunanan na kay lolo ko nung delen bag ka ala nabalo maglamierda kami kanito makabangka and the bangkas din detang wood na mga ragol Yeah. agyuking kaya nita Atin agyuking na pong bagsin katig, doktora. alaman Wow! Kaya magkatig kaya Katig-katig. Kay ba't no kagaling po tang metong yang kanya nanda gamit ng Wow, one side Ano mo. itong sports site, Wow. Dragon, Basta itang kayo. Dragon Wow. boat. Kaya sabi ko, pinpot ang kukwento ko kening apo ko, ne? Yeah. Now As that an- I am the as a lola. lola. Sabi ko, marunong ako ng bangka. Sabi ko, kaya kong i-maneuver yan hanggang sa Pampanga River. Sabi ko, sabi ni Sia. Yeah. Pero kita reaction ning nga po ng doktora itang in-oya na, ay wow, Oo. feeling ko makanta ko rin reaction kanitang magkwento Oo. hingap ilola ko kanako. Itang, talaga, itang ma-amaze kayo Diba? po na, What nangyari a pala tweet, ita, itang makanita. Yan siguro Bala mo, mantutu, bala mo, makeup stories Yes, lamo, kasi ne? purang lola. Cinematic ya mo ada. Ali kasi rin Wow. lola, syempre magkailang lola ba siya nga da kanita, di ba? Oo. Itang, they could create stories na as a child, panwalan mo talaga. Pero totoo ya, itang makanita. Yes. Yan Alam mo, sa benta mo, fantastic la yata ng istorya ng lola ko, lolo ko. lola ba siyang ne. Yan sabi na pong mga kureng apo kano kaila bala mo, little prophets la. Na itang karelang sasabihan nung pakiramdaman mo talagang full of wisdom. Yeah. Tsaka kera ka lang na malyari. Kera ka lang pag sinabi malyari ya. Ito mo kanya. Prophetic ing sasabihan da usually. Itang, ako panwalan ko ita. Anti mo, ing lolo ko on the father side, sinabi na, uling mimoya kasi, dahil asthmatic kay lolo ko, ne? At niyang anak ka doktor. Pero ati yung America in doctor. Kasi eyamanakitan Kenny, babayaran dyan mo, gule, makanta mo. Siyempre, Ken Lambario. Doctor to the barrio. Ngayon, migabrodya. At siya masakit siya lolo ko, alayang doktor. Ne? So igagawa na rugo magpa-admit siya kang takin provincial na itang JBL ngayon ni provincial nga house na Pampanga provincial. Ya mismo dala na yung sarili na king provincial pa-admit ya. So sabi ng makanini, anya kanong magkasakit ya. Ating kupin anak ka doktor pero wala akong anak ka doktor alang lumawi ka na ako ng masakit ko. Ne? So from this day on, lahat ng apo kong babae, magiging doktor dapat. Bala mo, magiging potion martial law. I mean, bala mo, detang presidential decree, ng Marcos kanita. Talaga sinabi na ita, ako ing mag-graduate high school, ako ing mituran. I never wanted to be a doctor, from childhood, buri ko maging lawyer ko. Yeah. Kasi And then, kaya mag-apply ko UP Diliman for pre-law. Kinanwa akong kumaksa ng BS Economics. May pasar ko talaga kanin kin Diliman. Oneng faith had Masikanya po prayer si Lolo. May diskaril. Balot ko kay UST. May pre-med ko. Pero sabi ko, uling metene katay lolo ko. Sabi ko, bala mo yung galame ng lolo ko. Ati yung pakenin, Uling itang kayang sinabi, itang decree na, dapat matupad yan. Sabi ko, ay ako at makanita ako. Pero balo mo, tutuungan itang sinabi na, after me, so, agyang ako buring mag-doktor, megin doktor ko. Ingwali ko tinukay ang mig-doktor, ing pinsan ko, babae, mig-doktor ya. Ita kasi mumuna ka na ako, doktor na UP. Babae naman, So, talagang bisay mag-doktor. So, nakalaring mig-doktor keng familia. Even ding nanununo ka, apo na kami,
deng anak Apo king ni, tud. deng Apo anak king tud. ng kapatid ko, puros lang ang doktor deng anak. Yung mga ganon, sabi ko, bala mo yata, tutuya itang sinabi ng ingkong na. Sabi ko, talagang prophetic kita sinabi na. Sabi ko, kailangan maging... So, may kamaliya mo sinabi na lahat ng apo kong babae. Reng lalaki. Naisip-sipan, pati rin apo ng lalaki, Big doctor. mag-doktor lang. Wow, laway mo naman, I don't know. Sabi mo, pinbala mo, ako foresee na nung naning buri ng future just by saying that. Makanita la ka autocratic deng lolo kanita. Kasi sinabi da. And sabi ko makanini, because I was unhappy, niya nga ko king pre-med, I was so unhappy. Mga siguro second year ko kanita. Tapos sabi ko kan daddy ko, Dad, mag-shift na akong prilo. Nagugulat di daddy ko. O kaso naman, ining auntie ko na kayabe ng lolo ko king Mexico, sabi na, biniro na ba naman ni lolo ko? Inko nga na, inga po mo, ideta na, make-shift yung prilo. Diyos ko, may katake yung lolo ko. Tatakot ko na, balo ko. Alina po yung mamiro ko. Adiya pa mo nga may lolo. Diyos ko, Lord. Tingnan nga sa mga. Tapos nag-heart attack yun. Talagang may hospital yun. Singkop ya salo. Ketang biniro na yung auntie ko. Ang kaya na nga, anyang balita ko yung cause na bakit may hospital yan pa si Bayo. Ito pala sinabi na, ay, buri na sabihan na ako pwedeng mag-share. May tali na kayo po. Kasi how autocratic they are, Yeah. Pata sinabi ng apo na yapi nita. Pata sinabi ng apo, yapi na, pati ding anak, di daddy ko, makatanggi kita. Even if isip-sipa ng daddy ko, makanano ko ng papag-aral doktor ding anak ko, martial law kanita. Balo mo nang ding lawyers kanita lalang income. Kasi puro nila pala income ding lawyers kasi puro diretso military rule mo. Kasi may kamali ka, military lang ang magde-decide sa'yo. Wala ka namang... So talagang may kasakit si daddy ko kanita. And all other lawyers. Pero sige po, doktora. Sorry. Anyapin ni daddy, siguro, king kakapangadi, mi labas yang mag-martial law, ilabas mo rin. Kasi kaluwat na ng martial law, 21 years, 22 years. Bayo ni lift, bayo ni lift in martial law, maluwat So, pilang kami, adwa kaming mag-doktor, agyang keng kasakit. May labas kami rin. Pero siguro sabi ko, siguro sopa nala deng lolo ko. Sasampla siguro. I mean, spiritually. Kaya nga nalo. I mean, we could feel. We could feel neneng kay, feel tamo, even if physically alanalo. At hilo pa rin, manantabi. Masikan la pong effective intercessors la po kanureng grandparents. Kasi pangadido rin apura. Ang atin sabi ni Isis, balo mo anyang uling ekepemburi in course ko Talagang admittedly, mag-realism kasi ekeburi talaga. Kaya ko balo at may papasar ko. Anyway, as a diligent student. Pata magreklamo ko kang mako, kang daddy ko, pwedeng magreklamo, uling sumbong na ako kang lolo, Kang mako, magreklamo ko. Sabi ko, magkasakit ko, yun ako bisa, magkasakit ko. Sasabihan mo kanya niya, para mag-shift ka. Alit, magkasakit po ako. Dabalo ko kasi nag-aralison, Sasadyan pala, Para mag-shift na ako. Kaya ba naman na ako? Putang nag-exam ka, Ausan may ingkong mo, Ampo ingkong mo king ampo ingkong mo king minalin, para sa kapanda ka po magikasam. Totoo po ito. Totoo yata ito, Totoo naman, invoke mo la ring lolo mo. Nauling ala no ring
parehong lolo ko kanita. Invoke mo lang kasi ilang makiburiking course mo. Kasi kasalanan din eh. Bahala ka, gawa na paraan. Ginusto mo yan. Ginusto po natin. Sanding lang maging kwento tamo tungkol ka rin kaya katamong lolo ni ang lola tamo. Matar, tumawag lang rin lola. Pero mag-break tamo pa mo po niya bakit na mag-digest kay ba't basan tala rin kaya katamong viewers nga ni po tatila namang kwentong lolo't lola. So mag-break tamo pa mo po. Ako po Mama Kuling, magbalik ya po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Laiko, love ka. Kambe ning maglapo tula, pauli ning kalam ning mabiya Kristiyanong kasal pantayanan, kikilalanan tamo ing kayawsan bilang laiko. Numakananong ni sundo ing pamanyulong at pamipalaganap king pimama ng maya pabalita. Lalong-lalo na karing kapatadamay na, Milelele, Melili at Maluka. Babiane po kaya kayo ning Archdiocesan Council of the Laity, king pamanimuna ng Brother Renato Galang, ing meto nga programa nung nukarin mikapami katagon, ban pisabian at panigaralan ding ganaganang paninap, ligagap at buring paintungulan anting laiko. Bantunay ang panamdaman at biyayan ang timong komunidad, ang mipapanganap, mipapananggap, mipapangadi at mipapanantabe. Abe-abe talang pagmasusyan ning grasya tamo. Programang makarikil karing kaparang laiko. Iting programa maramdamya king radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Balang Sabado, alas 5:30 hanggang alas 6:30 ning Bengi. At Tapanalbenya king YouTube at Facebook live stream. May Kenny at misasan metong tamo king programang Laiko Love Ka. Programang Makiramdam at Magparamdam. Magbalik po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Laiko, love ka. At kaya bikaperan po na Dr. Adet at yung pong Abe ako yung biyayat. Yung guest yung lola. Okay po. So, bago tayo po isang doon di nang tala pong Maya Poras din kaya katamong viewers. Yan. Din kaya katamong FB viewers. And Verila, Melvin Magat, Marites de Jesus, Pasyap, Jessica Kabanban, Dodong Labor, Rowena Carbungco, Lucena Manga, Jambi, yan, Maria Canlas, Gloria Mendoza, Joey Perez, Jenny De Luzong, Angie Diokno, Rosemary Lim, Joe Peralta, Rona Rosario, Antonio Fortunado, LV David, yan, Ma'am LV David, yan. Edith Icaro, yan, Rachel Vergara, Tita Pina Henson. Hello po. Happy Fiesta po. Yes. Jonathan Pineda, Sis Maria Bandong, Marina Bandong. Doris, Sister Doris, hi. John Navi Hulente, Caroline Jimenez, Lorna Pangilinan, Sister Lorna. Tita Elma, Vivian Ignacio, Tita Ma'am Mary. Ma'am Mary. Rowena Fresco, Sherry May Makasinag, Agnes Francisco, Vanessa Garcia, Tita Pina again, Merly Ayuban, Jo Pagyo, Mary Ann Amistono, and KB Amistoso. KB Hernandez at Marjorie Ranoko. Sabi ng Tita Adela Obahan, may pagatpanapon po Kuya Marvin, Dr. Adet, ating malagong siping at keng malagong keng siping mo Kuya Marvin. Yes, siyempre of course malagoy po. The word apo is an address of respect karing elderly, whether male or female. Wari deng obispo, we call them apong dong, apong seto. Apo pa rin kayo pari mo. Apong noli. Kasi elders na feeling ko tinyang wisdom kasi pag sinabing apo, wise people, bila maantaan. Sabi na namang Tita Ma'am Marina Bandong. Maya pagganap-anapan po Brother Marvin and Sis Glyza. Ang thumbs up. And a thumbs up. Tita Pina sabi na hello Marvin and Glyza, watching you. Yan. Hello po. Yan, okay. So, dakal pong salamat ka rin kaya katamong Mamantabe. Kayang kaya katamong online. Yan. Dindam tala retang miyayaliwang wisdom, dindam tamo rin miyayaliwang kwento. Now the question is how to give back. Mga ano ta naman suklian itang masanting dang meging masanting
impart da kaya katamo rin kaya katamong apo ne. Siguro umunang diling pwede tamong iyang pangkarela, spend quality times ne. Dahil minsan Kaba nga chulo. yeah, Kaba nga buring-burido. chula. Asa lola. Dr. Beth. Buring-burido yung kakayabe do rin nga po din eh. Uling sabi dapin, tubo la rin eh. So mas manyaman lang kayabe rin tubo ka rin ang puhunan na dapin. At kaya katamong deng generation ngayon, deng lola's generation, kaya nakalan eh. They call it apostolate yan. Apostolate po. Uling magobra la rening pengari ne, rening lolo't lola. They're doing the apostolate. Dimdam kaya tayo takang mangelit po kanita. Tita Pina, mangelit. Yan. Potang manesela pong apo. Apostolate. Doon rin niya kaya da. Achay, Chuya Maynila, mag-apostolate yan. Uling rin pengari, magobra la ka. Uling apo, ilang manyese ka rin. Tsaka papasyalan dala. Yes, Papasyalan dala. Hanggang malawot lang eh. Saudi. They would make it a point na kayabe Yes, dala yes. ring apo. Because it's really bala mo metong yung kuswelo when they are with their apostles. Kaya nga ring ding kasi singidad tamo na nung atsula pa po rin nga po yun eh. Visit them. Magipagkwento ko karela. Simpleng lukluk ka po kay Gleleda palagi ako maragol ng kuswelo karela. Listening. Na itang lambis-lambisan mo hanggang manyad ka mong kain. Po, tingnan mo niya. Isa din nakasigurado niyan. Sabi ko. Katahan tayo, Doktor. Doktora, makanta po talaga pag you cannot resist your Their apo. their apos. Ay, what to do? One example, as engineer, husband ko. Potang atin niyang buriin kaya kaming apo na kunyari, available din parents na kasi they're working ne. Tapos atin yung special occasion king school. Or kailangan ng madakit. Lapitan Lolo. lolo na. Sasabihin niya, Papa, sweet na. I talk to you. Ganyan. Sabi niya, is it okay kung pwede mo kong puntahan sa school? Sunduin mo ako, ganyan, no? At sunduin mo ako at 12:30 because mommy is not around and daddy cannot make it, ganyan. Skoge ang nano pa yung gagawa ng engineer. He would drop everything. Just gawa na ito. Nung itang schedule na, balo ko na itang schedule na, muntaya kitang construction site, makanyan mga pangangara ko, sabi ko, ay, talaga kalingwa na, ingobra na, basta sinabi ni nga po na, kung uwi ng eskwela, makaniling oras. Ako, na-impose ka ako, ito kasi balo na clinic time ito eh. Yes. Pero kening lolo na, karinya, balo na kasi, why shining apo, balo na, o iniing tanggi. Maski Deng lolo ko nung nakarapat talaga. Keraklan na. Deng lolo talaga ilang may tuturan kang makanya. Tapos there was one incident na malatiya pa yung apumin Atiyo yung daddy na, atiyo yung mami na. Mitwag yan bagya ini nga po. Itang bago pisay pang lalakad, mitwag yan Gusto daratang yung husband ko. Anyang mitwag yan. Pil, mura na kami. Pabukrindi. Atlo ka, kid. Pabukrindi nga po ko. Aroy. Pugo. Never na mimuaya ka kung mga yan ni engineer. Pero dahil nga po talaga. Di kami ngatlo. Then parents na ni mga po. Apoy ako pinagyan. Ay, rugan. Narago ba rin magasgas to? Makanyan kakaing apo pati grandparent na ka. Talagang ing asawa ko, sabi ko, anyang kaya nga na ako, naman makanya ning asawa ko. Yes. Atin yung kain. Pero kaya po, kaya naman may nga gasgas, naman may nga bukulan, naman dinalo. Diyos ko, grabe ing tinggap, mirugong.
Talagang Mortal sin. tinatak na, tinatak. Mortal Kabuha na kaya kami. Atlo kayo. Ano pa yung bring bitaki di nga po ko. Ay, ano? Pwedeng madapan Ayan. Quality time. I-cherish deren kaya katamo nga po uling iting metong karetang wala mo itang mitatanam talaga keng puso daw when you visit them, when you share listening to their stories. Metong yamo namang Tutuita. metong yamo ang gampang sasabihan daning minsan ang gampang kinuwento na ning makatana itang pangapito kunwari talaga kaya ka pa rin itang very eager ka pa rin makiramdam. And they love that. I think kasi bala mag-adya rin nita ketang sense of fulfillment na atin ko pa rin share Yes. despite siguro itang limitations makanyan physically I can still give my share kareng aliwang tao. So itang usefulness. At the same time makasaw pi ita kareng keng memory da ni doktora. Medically speaking, uling babalikan daw itang story sa reta. Agaga nakadala mag-function niya pa rin itang karelang memory. And they love that. They love itang hakit mitang kwento na goes from generation to generation. Itang linyang inyang panahon mi. Inyang panahon ko. Ay, balo yun ang panahon mi. Inyang panahon mi. Punta ka na sasabihan tayo niya ita doktora, bari sabihan medyo may kakaidan tayo na kasi kami ngayon, mabanggit niya yung panahon tamo. Anyapin ako, avoid keng sasabihan itang phrase ito. Makakalata na Pero totoo naman kasi. Yes, because there's generation and metong yung bagay na mekadang sabi ko pinpota sasabihan tayo when you listen to their stories we show the respect. We show respect to them at maging grateful tamo karela and siguro ninom naman mo waring apo wala alang gratefulness ka rin apo no sakali man nung di sandalaw ating apo kasi na hindi talaga akagisnan like ingabi ako po sabi na nandin akagisnan masyado. Deng apong lalaki. Pero deng apong babae. Ilang memories ko Deng apong lalaki medyo mas makidad la. So, may nawan na lang. Bayo ko pamibait. Saying thank you to them. Masanting niya pong kahit na you are here because minunalaki katamo rin. And what we are enjoying right now, at some point labor din ang minuna ito. Bigla ilang nung ikatamo tubo tubo tamo as grandchildren uling menanamla before what we have right now tam ko swelong manibat ka rin kaya katamong pengari pipagalandore nga po tamo rin and showing gratitude giving them respect ang kapang may nanergo pakaramdam may awsan maklak doktor aga nakakirugay mo maklak yan alayawan maburin sabihin ka pero it will pain it will give sadness to them and saying thank you didinan lang kaya and ano pa meron nanine so praying with them tatandaanan ko kanita niyang may sakit siya lola, tas tinok nang kaya kami. Uling malapit kaya po pisamban. Hanggang pong matwani. Ita pong sasabihin yung doktora na reng apoy lang maging tukod. O ita, ako pong tukod na kanito. Talaga pong Holy Week, mapali itang Webis Santo, Biyernes Santo. Hanggang kita kami mo pong gulot. Talagang agkat na ako, simba kami, makanyan. Tsaka bayo yung matudtod. Talagang bayo sinjantang gasera na uling matutod lang makagasera. Akakit mo itang prayerfulness da. So, as a grandchild makakay mo rin po ito. May inculcate. And so, we also pray for them. Potang pray for them. And nung alanalu, and then nung atsula pa, we pray with them. Bangkanta, mas sisikan itang spiritual aspect. Aliwa mo ning lola o ning lolo, pati ita mo. And at the same time, maliban kitang maging kantukod, dagdagan mo nepin man sopan mo karitan minsan, buri na galo-galo yung pakembale, yan, atin yung buring puntalan, atin yung pagmasakit pag-drive ng doktor. Sabi natin doktor, pag-drive di ba? And
potang akakid da rin ng apuda, what datang interest ng lolo at lola, maging bala mo interest na lamo naman itang anak. And may kakabala mo sense of, ay interesado yung apo ko karing ka na akong gagawan. Makaragdag yarugo karing karelang nanita, kusuelo. Yan, gan. And panamdaman the legacy. We will continue the legacy. Sabi natin doktor, well, tetak na talaga nga po na magiging doktor na ano nga karapat ko magiging doktor. Hanggang pangkekebor yan ang doktor. Pero the legacy na, because of that experiences, sinabi na, and it passed generation after generation. Itang identity nga tinla. Bala mo, atsuya pa rin . And it was a great influence. Ang gaket ang generation na dasanan . Something like that. And nano pang naisip mo. Siguro rin ang kwento da magilang masanting paralan ban kanita panamdaman tamong maging buuing pamilya. Datang kwentong apo magbabala. Kasi even with reunions minsan, deng kwento da ring mato ay ilang parang maging starters. Ilang mo muna mga ganakain. So ilang balik-balikan mo rin. So that rooted na itang rootedness ta mo mawawala. Wala mo ila ring magbind keng balang pamilya. So kapag we continue to talk about them, aga nakakituloy itang pelikulang Coco. Nung Albenye po itang pelikulang Coco. Itang family matters. Aretang kay itang Coco po kasi kahit cartoon siya about detang mga matena makanyan nanong burita lang kumbaga aramdaman pa na kasi iretang karelang experiences maging lessons laki katam. So when we continue to relive them mas maging ma-remind ta mo na very important laking bieta mo kasi ilang maragula meging dalan bangkan ta sabi mo mag-exist ta mo ngini. And siguro yako lesson siguro kung ngini is when we do reunions ibalik ta mo itang paluklukan tayo nga po papagkwentuhan tayo. Wala ang pagalang kuryente. Itang imagine na itang scene na alang kuryente. Tapos makapalibot la ring apo baka niyan. Doktor, ating ka nga mano. Oh well, itang nandin sinabi itang gratitude Gratitude kareng grandparents Then kay sometimes we forget to say thank you to them Pero ating kung buring ikwento na there was a time ining metong ming paunakan may graduate siya Don Bosco at inyang several medals na atakap. Tapos, in-invite no rening parents ko kasi ing kayang grandparents on the mother side alana lo. So, then namong parents, then grandparents na. Then parents ko ilang tilo. Balo mo ba anyang, so nagkarakala medals, ining na kami. King reception, susunod no pa ring medals. Tapos balo mo na nung gawanan nining paunakan. Pasulod na lakang daddy ko. King lolo na. Lolo ulit. King lolo na rin yung kayang medals. Parang it was very touching itang makanita. Itang bala mo sinabi na I owe it all to you. You deserve my medals. Kaso naman on the other side, makalawi, mother, grandmother na. Ay, lola. Ingit siya. Lalo even if magsalita, may ingit. Kasi pinino nga ding medals na kang lolo. Tapos, kinalbit, kabalo nung kinalbit na yung brother ko, yung father na dapat pati lola. So, kinuha no rin kapit namin. Lola. Tapos na peli yung lola. No? So, sabi niya, syempre, mayroon ka rin. Sa'yo din. Nakasegwaya po ito, bala mo niya mong kalating bagay. Pero very important siya kasi we were giving them the gratitude
the recognition that they deserve. Yeah. Kasi agyang makanyan man itang alila directly mag-support kayong pamag-aral da, pero itang karelang prayers, Yeah. karelang pieces of advice, nabibiyada karening paunakan ko, kareng apo, ne? They all played an important role in the molding of this apo na oy ni bimedal dia, and yet sasabihan na this is all because of you. Amen. Mga lolo. Hindi man sa mga parents niya binigay eh. Sabi ko karening kapatid ko karening parents na. Ako magselos. Gusto na ni lolo and lola. Sabi ko because ako balo mo naman ako para karening grandparents. Igda pa ing minyang butlaking loto. Yes. Consuelo talaga. Amen. So itang kaswelong binyeda ka rin grandparents, emuasali. So the gratitude, the gratitude that we gave, we give our grandparents, maragulabage. Ang po itang we give so much importance to them. Kasi nang kay, milalelele then grandparents. So nang kay, we have to give importance to them. Keng family me, father ko kasi, whenever a big decision has to be made in the family, we always gather together. Ne, bala mo, ti kaming keng court, we discuss the pros and cons. Ne? Pero the lola is always with us. Yes. She gives a major vote. Anong decision? Mga 90% the lola, kasi kanita niya mag-decide na kami when we were already in the age na we were going to get married. Major decisions. Decide na ning family nung makananong yung pros and cons. Pero the lola, yan na kasing may lakwan ka rin kaya kaming grandparents, she was given a big voice at decision making. Amen. Even though she was frail, she was already in her 80s. Yeah. Amen. Pero she was still the matriarch of the family. The force to reckon with. So I think even if makanya nala ka-frail physically, nang kay magka-mental lapses nala, huling medyo mangalingwa nala, pero still they deserve all this. Amen. Gratitude. We praise them, and let us not always forget, sometimes it is music to their ears when we say thank you, when we say we love you. Amen. And music mo rin keng ears na when we tell them, pakipangadi mo ko. Muli sabihin, you're giving them the power na ilang maging intercessor. Sabi natin, Sister Sai, na ilang mag-intercede for us, nga pong Ginoo. Kasi ilang mga di para kaya kata. Amen. The purest intentions. Amen to that. Okay, so dito niya mo yung matatagan. Sorry. Magkaswelo tayo po ang yapin yan po yung papikwento. Pero one final message, Doktora, karengkya katamong listeners. Well, today is an important day. Nemi tiyempo tamo talaga kayong feast day of Saint Joaquin and Saint Anne, the grandparents of Mama Mary, grandparents of Jesus. The grandparents of Jesus, and the parents of the Blessed Virgin Mary. Our grandparents, ilaring foundation na ning family tamo, etala kakalingwan. And the legacy that they will give us, sana ita palagi makatatak yung puso tamo. Amen. Amen to that. And shout out tayo ulit, Zia. Doktora, yes, of course, to my beautiful Zia. Yes. Hello. Amen. And to Jello also, my son, and my daughter-in-law, of course. Yes. And of course, my ex-boyfriend, si engineer, baka magalit. Mama. Okay. Sige. Last message. Siguro, nung we continue to listen to our grandparents. Ayan.
malaking maragul lang parti ning kaya katamong biye rin kaya katamong apo na bala mo ila rin kaya katamong silent cheerleaders na sabi ko pin po itang sinabi ng doktora na pangadi manyad tamong South Karela bangkanta pangadi da katamo because I think they have the purest intention to pray na balo tamo alida katamo paboren at akit na ni nga pong Ginoo na their prayers no itang burida maging maayap tamong tao no as their grandchildren ayan so we continue to relive our memories with our grandparents na we learn from them nakalaibe kaya katamo so nung mabiyela pa po pasyalantala we say thank you to them na yan and ita po mas etala lalako kay katamong biye. Amen. So Carlo pa po rin sinabi na rin kaya betamo etamo po kakalingon bukas gritala Happy Grandparents Day karing kaya katamo kay and doktora unahan ko na po siya Happy Grandparents Day tomorrow. Thank you. Happy Grandparents ang apong boy ang apong baby forever young. Happy anniversary din po karing kaya kaming kay parents ko po 46th wedding anniversary. Today. Wow, malapit nang mag-golden. Happy anniversary po. Road to golden wedding. At di kami po bukas. Bukas po kaya kami. 11 years. Wow, happy anniversary. Anyway po, dakal pong salamat. Ginrit may hapong mag... Yes, yapong magtasyon. Happy, yapong makoy ito na po kinaliwang biye. Happy Grandparents Day, Karela. At karetang kangapong ponting, kangapong kosang, kangapong agring, kangapong amang, yan. Happy Grandparents. Sarita po rin nga po ko. Okay, dakal pong salamat, Doktora. Dakal salamat yung kanakong malagong beke. Dakal pong salamat. Kami rin bilog king Archdiocesan Council on the Laity, king pamanimuna ng Brother Rene Galang. Ako po, ini po yung programa Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. King radyo na ni kaya katamong Archdiocese DWBL 91.9 Bright FM. Ako po yung Kuya Marvin. Kaya po yung ngabi ako king bali. At si Doktora, dakal pong salamat. Mamuna kaya po, God bless everyone. Mimingat ko po palagi. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo.